Пацаны, прикройте. Да, прикроем сейчас. Ребят, это мать. Аллаху Акбар. Симпатка. Аллаху Акбар. Пацаны, Prajurit dari прикройте. resimen Ya, Ahmad betul. mengevakuasi Coba, anggota betul, yang Mas. terluka di bawah tembakan artileri angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Allahu Jumat Akbar. 14 Oktober 2022. Aksi pertempuran sengit antara prajurit Ahmad dan pasukan Ukraina berakhir rusuh. Pasukan Ahmad yang dikenal juga unggul dalam perang, kali ini tidak beruntung. Salah satu anggotanya terkena tembakan yang diluncurkan pasukan Zelensky. Beruntung, para rekan segera mengevakuasi dan memberikan pertolongan medis. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 321 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.221 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 420 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 63.800 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-232. Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от запада. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противника нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Пацаны, прикройте. Да, прикроем сейчас. Ребят, это мать. Аллаху Акбар. Симпатка. Аллаху Акбар.